Ebusian for my mouth, Aquaba, and found Ghana Sam TV GH. Mesra will like, comment, subscribe, turn your notification also so that anytime you post a video, bit say we are Usam Kabi. Crow who said a one cannon put Edion, Eddie, maybe a Ghana air connect a hard Jane. A hard dream na miankasa no meni agye me na fufu NDCB bebre omo frame ne suan no musu even especially sad as Thanksgiving adi wo ye madam fu ba ko pa sorry papa inti uka bibia kra na se nyame somo no o de adada nkrofo de akatakata ni peni ni buefu am ye nkrani me egbo neke onye o fe Thanksgiving many showers of blessing and showers of blessing ne o keka Madam for mom ye adwuma or court bebre na obi kra do see je na 19 or 2 a MPP because on person ma me ne call afi do manu omo ho e na ekosi hin kofa he na the voice wonim the mahama no onye ne bibia akwa o onye ne bibia akwa omo ankasa nim de omo ye spiritually se nipa more than 30 timi wu na obehye white hwe de ne yere kra kire da no me hwe ne yere video no kra na me bo na makometse oba tan na hwe je na hwe oye lita iri ono kra de echeses ochinsle queen na wo mu diasa no mo tunu no mo dikisis na ade ya omo mfa nkrofo ikra enko ye bibia ade nti no mani agesa omane bu amamu wuye musuye se Ghana fo nyina enye we obia se na nipa se nipa bi ye nipa eche nipa bi na ni nyina ye de besi bia no eye pa se ne Ghana fo na nkasa eni hu enye ne ye kan o campaign do ma no mo ye ma ye yo enwan se enso ye de ahon de kakra be pia na eno ano no omo ano mo ye ma eye ma because si ano wa hwe onsuo no si ye no enye ye nkwa na e kan yo se na jageze ebi aka no se kumchache ebi aka no se jantoa papa bi no ono se ebi aka no afi do se me enfanye politics eye me hwe papa we kwase we oko hwan boy former ni city papa no kra ni di say no ne ono ani member ka che say honorable come and see a flooding the fie na de no be support party na na ye ndreje kwan na enye say na sisi enne omu nyina omu su enka NDC nkwan MPP nkwan some say Zoom lion Paula Adumo twins mu be cancel contract na enne fi no ebe mini ye nyina me area mo ho NDC fo nyina omu fie ameni omo na me de radio say me de me ho no ye so safe say she ensi wo ho no because we nyina ye kan yo omu entie omo enti asase no bebre na wata eyi asase no omo nyina ya tonto ma wo mo ene amini wo mo ni nyina yo Auntie Sylvia, I'm wondering, say, and there we Akufo na yeah. Ghana kasebre ye nyaso Hey, in the same week 30 people have lost their lives, we had Thanksgiving, akwa dinner was on some me de radio say enye MPP aban na se de bia no so no niam se besi a ensi wa MPP aban na ka ye wo na ka Ghana campaign MPP na ka say ye ni politics ye the voice ye ni say ye communicators so say ye ni ko ye ni politics ye diplomacy no do so ye ka say kakra ni ye jai hwe blasters de omo de aye yen obra ye nyina ye support blasters me MPP ni so no e ba ni say ye blasters no makota jese ni bi ma support wo mo na so no amadhwemu no adwem bone eneta ho na kasa efi o manu mu ba nso no mo refi Brazil say free yankra koto kube ha ahin dollars o mo refi say emre bi 2006 eye kufu abreso ene ye call World Cup first time o mo refi sa history ni nyina o ende o mo di ye dede yaji ye ni so si aba ni nyina ye de adwama ha me ye no eye pa na journalist for media for ehwanwe asofo eno mutimi nkasa na Duncan Williams de minim de meka chesa papa minim de meka chesa papa no ni Lawrence Tete no nyina no mo nka hye nkodu kaka me pacho with the voice me bisa question sa 1 year na Mahama so person kono is it a parliament a pass na approve na say but it's a parliament approve kura no one kan ono enka no ho Debi
Okay, any uncle about me and Betty 10 years, my Sana uncle about me and Betty 10 years, my made the man rest why me Tiemo. yo, me da say. Yo, I say Auntie Sylvia. Yo, Akwesi, good evening. Pacho, I'm with you. Akwesi Fripon. Akwesi Fripon. Wo Enti bushonfo asema yeka enwumre we ni say Ghana for no, you are not fair to MPP at all. You were not fair to Akufo-Addo because under COVID every na me also dede wo where attention. There were no dede wo pacho unya baby a ye quiet kakra na wa ba na yakasa. Yo mamiti my Mafiu. Maya, good evening, Maya. It's my feel, sir. Mafiu, Papa. My feel rocks. You have a body. Right. That's it, Maya. That's it, Maya. Did I bear a see? First week, August. First week, August. Oh, first week in August. Okay. That's it, Maya. Yo, Maya. Who brought me? What's the Ghana for when you're the one you're fair to Nanado? And I am fair to MPP at all. Simply because MPP bar. Almost to chase the can name my friend is a stomach journalist for need. And to check my friend is saying, almost from CFC for Nanado and to charm more money. Or the Shank for Marco School. Your friend is a big Casano as a MPP, any NDC in Nayaba. Many person will name the worker. Difference will make a see. Because almost social democrat, almost number. Musa me say, a policy no mutim be a social intervention a boa man. Everything. Ghana, you be an MPP for. And the dentist say any Papa go for first and go for my school, then dependent go school. Primary, free primary, Papa go for the year. And another buy here still because voice you will never be brave or Ghana, and you will hear near Yintia on destiny. I can't because when me I go high school. Yeah, because at time, any parents in this camp on bet me the tree, I'm an high school. What I say, it is hard and free HHS win. And the boy, papa. I shall Ghana for no, the I warm when say MPP for a season. Ya ba ben more. What dear, I cry a solia, Empo be or better chedocon. And then China marching. Omo ya, almost saw the nominum cruma on my so docon wa how brabeji bidi. No, you bought out so. Ya bomodia, ya factory de genie apple. Nani ye die ya obia upa e friend say we nya aduane ofia kwa ha say ubenya akpene na ye ba kanfo de ho no so a ye bepe de obewo fufuo ene sa na e man ye do no fa de omo penitizets ene ade ne ya ma obi nsusu aye ho na manfo eno no mbehu se omu didi na sa de ye ba ye hwese nkrofo eye ombeko school abua ne da ache no Ghana ni mpesa wo beche ne se de o che fish o pesa o de fish ni hye nanu eno na NDC fo na ready Ghana fo ni bebre adwene no mo hu se sa na o mo pe enti hwe ne Ghana journalists for Ghana aje mako bi o mo adwene mu da ho afi o mo hu se na na do time no ye boniti na afi ebinu mako bi ne kasa se so mo nyina mo da payroll so bosome do waje ne 5,000 je do waje ne 7 je do waje ne 10 je enti no enya de ya mbeka sa tia sa aban we da akwa to the extent sa asofo kra no edani omo kokoye yi omo wi omo blind rep aye radio na ka fo se Duncan Williams the fu adoa na odidi animu na in the name of ofo se di entia because na do time no wonim se cathedral na ndi yesi no ofo so ono ane ye de be hye nensa no hu se ya mfa hye nensa e mo obi no e hye be fe ne se saa e fe ne se kusi buato se wan nensa ene e Pentecost man no
enu ti no mo fa akire mo se do mo ye o se o mo se da yo mo se o mato mo afiri ho mo nyai amen ne Lawrence tete krampo no wo mu because MPP aban ba o fo se eso o hye policies e bebua obi a nya de be hye envelope ama de pedi se Duncan Williams me nya sure so to petrol bi mo Ghana Oh, really? Alessate ho amatete mu nyina o mo nto petrol bi enu nti no omo hu se yehwe mame ka jo se hwe voice yenom bi wo ho no ma ye wo ye tru Kristo sumu ye nyini ye foundation memi so nyina no ko bi enu na master Bible asemo kan se kira kwala kwan ye onfa so nyina wankwatiri na nka voice mi don ponche se Ghana so fonti ka so de miss wo da but ya ade a enyini wo ye mu ye nim se ekwan a ye na nanom ne ade mo kire ye no se so wo kwatiri nyame a wutimi nyahwe na se ka Ghana asofo no nko dia ka nyina ye ja asore ko ye be ja asore ko because Bible say yentiti nipa nko nkwagye mu enne Ghana asofo no ho no omo de omo wini so ma Christ o enye so mo wini ma Christ omo wini so mo mafu Ekuya. Omo wini so ema omafu di omo bedi di ombe nom di ombe hye di ombe tenemu achini eno mu na omo dwen eso ho dai na asore ma na egu asore de na ka boys nya sanka wo de ya hwe ukọ asore a omo ho kire omo Ghana pa bebre ne kwa asore enso ono onya sika bi a sanse ya kire ne se wunya ayi fe ne se 2 cities a fa mu 10% konti oye faithful oni sika kro obekọ e ka ne last kro de beto lo fo betimi nante baby a wote a wo de bekọ asore no obe nante e de akọ asore because of o sa asore ho na e ho no kwa na akoma beto ne yim but asofo no de omo nwini nipa ne ho sa hwe COVID time wujiri se NDC na COVID time no ba ya ofo se nka nipa Ghana ka eze nipa wo ho ka nipa be wu rough na wo se tem bia na ya na wonti nyankopon akwan ase tem bia world crisis bebe bia MPP ne be hia Yeah. because nyankopon nim se MPP ne be timi aso ana Yeah. hwe ensu ato o mampanin ensu afa wo manfo nipa wu ye nwie ye nipa wu awerho abakuro ni mu utimu se apart from japade ko okra nkasa ahwere wuti play mu na onam so play na tinkwadu achimota kwa hu se ya achimota ni ana play so utimu a e form no de ohu bia ohu ne nkete hu play wo sura e form bibia hu bia e dan kura na wo ye ketekete se even road kura no eda ho a hu se road na je so hu se we ye road we ye nsuo partner play for sometimes na abehu nya saa hu oduru achimota kra no se no obi na che se this is achimota because we hu po se ho ya achimota Yeah. o man pania nye na ti sa to ma ekufuado na ye sa de we ya anka Ghana ye beda ekufuado na ye ya anka Ghana ke ma ye na ke nya aso na ye wi Captain Smart jimifu obe jina ka se wo tumi a Captain Smart em se ni wi aso ba ni papa obi mpe ene ni maami obi mpe kura na so na ni ji wo mo ho ni papa obi mpe ni maami we gi se de didafu ne papa obi mpe ne de suit a wa hye de akola bi a ya chi na hye ne suit a abobobobo agusum enko se na ni je no aso na be jan se na na ado otumi na ado mu na ye ma ye fe se na ado mu na ye den World Bank aba abonte se mama ba ye ya akora mu muska akodi MPP forces come ko je no mu de ye drilling na ye na mu fa engineers ni ade mu de ideas ni ade ba e se eduma no kro mu start bi Oh yeah. and dey free power mobile ma betu sika no ato is forcing etisika ne so na moto sanso mu de akotuatu o maka so mo election no unso o mu se sika pa wonti o mu no mba e no mo de kai so mu tuatu enu ti na kokofo ye ntuo muka teacher fo ye ntuo muka yeah Aka with 2 minutes on. Mpese. Yo. Yeah, can say papa we katechi free fast so because we say who there for a very long time. I say you have been always say we have to be careful of that gentleman katechi free fast. Wasamba boja be can say oh yeah onu ne num ka santi na MPP about position and there oda nyakupo ase. But this is somebody who wants to become MP on a ticket of MPP. What and you say
Sana in Japan in the offing no. A fan say voice. Yeah. Media we are see me one. Minipa wo ye a fan say nya chmono. Menene nye we are say wotimi ntina ho. Emfa nipa bi ho tan enhye wu mu. E wa bra nipa ne nya wo hwe. Katachi afirifa. Metie na tie nsa na interview no na ne ho ye mehi sa na nti aya na mempese me kana sem because we ewiase huhu ne hyehye no anya adwene o Ghana fo e ba brochire ebe ye course akese na sefo omu wie school wo so bi ye tese de oye yi onto nam da akoto brebo em se na busu mu nyina oni educated person owu hwede no wo kire wudina ho sese mema no musem na ma MPP na wonim se wanu musem ka ho saata mo na wutimi fa ayi nyina bo akufu adodua no na wo so bo akufu adodua se ono na ama wonni no wo se o ma nhwe wo yie anaso ono ana ama wo bra ensi wo yie na mo fo se akufu adobaye no ko bechiche sika ama mo edi se de NDC fo yie ana wanye ana ne ho ye wani ana mo tribal bigoteshe mu se alanka shinti munyina katachi afrifa yam ame Patricia PJ sa Ashanti kokoso no mu no nipa ne bebre alankash nti na alankash no de bia me ka chamse nyobi na ye no politics ni mu wo ye politician say wo ye hard working guy wo nya kwadwefo alankash na kwadwero na ama the political career ayende na ose adumeso voice hwe de omo ye ni nyina no sa ayi friend say me voice me Asante ne ya chimuni ya Asante ho na ebinum bebrere ni abre no a aye say Akufo-Addo aye ombone no Akufo-Addo ba ye wanyu Asante bone da na na do ba ye wo ye Asante yi papa wanya ye bone na de eso mu se capital ntimi ni original capital ntimi nye pe because investors be kuromu a ni osia investor na sa na obeba no se kuromu ni traffic move na niam anya ya okwa mba biem nti se capital na niam move first Accra utimi di efene se nya papa kofo ne be of ankwa ya utimi di traffic move from masama he ya utimi di traffic be 3 hours na unru ye fene se unru kurom ye free one ya ko 2 ye fene se ye swame hono na voice swame ehon na Kumasi nyina ye pipes ne ye nyina niti sa run about ehon ne wo ana ye distribute ama Kumasi Ashanti ehon nyina what you say nti baby sa wo koye adwuma delegate nti ne say we di ne magugu yie ne na sefo ansa nti ansa no mbele pipes yi ahwe baby e be for ye start road na enkofo ho nchire wom ana ehon na ankasa no so no eye major brother wo ko tamalew wo ko hiu ehon ne ye fa enti omo ye back pass roads ni nyina me say nyese yese me say voice me ya wumi Kumasi me ya wumi Kumasi 57 years na me free Kumasi no na me ko form one na free Kumasi enso ehon me busuafo wonti me ko ye rose ni ade na ye basabasa ni nyina even first e buo krom kura no free buo kom na wo kotafo a wo bedru tafo na ate se de wo free kura bi ase wo satade wa decrete mi ye red na adomo ba ye omo bomo so mo ye fichire ko ni nya se de be ye start to ame ho no a ehon no betimi aflow ebi no mo nti ase ana ye na kase ho ye omo nya ya central market na voice omo kan me maton suo e wo Kumasi dwomoda first no ana ye ntitiri pani no ne ye konsuo ye di gu bucket mu ana se chance mu ne ye ton nsuo de me Kumasi market to kuro bi ye ho aminim market na hu ne se so sa na nya market kitu awo first ye wo ba bi ho ye friend e fitomo abronsan ano and one fi ko kra de ba ba ka ba bia ye friend ko ababu station na nya kwan ketwa voice me grandmother mo omo eye dwuma no mo ye dwuma market ni ye wo ampata be mi nu wo market ni ye obi wo mpaboala ye obi wo sikafo amantem side enti voice enya eye dwuma ketwa enya bi ni Dubai no mo se Dubai no ti mu na ka kese ye kra twam wo main road no ma voice e wo so na say ye se be ye mo so de na bi no abekasa ana mo ba ye na mo so be ye overhead en kese mo ye run about so mo ye ana mo ba ye mo so be ye mi no pe na ama mo
Yeah, because MPP ye ba ye adwuma pa ye nye sodi work. Ye nye sodi work. And no monte ase say ye we ni ato ye kwase last me go to obi platform bi so the way na man kasa na mpesa me fro but voice me share voice say oni page ni won tini me bi wo ho no ye ya na say brushing off me sure say the kasa na and I find say mo ye mo ama ye so ame mo ye flower pot mo ye ho ahwan master ye flower pot mo ye ho ahwan ho ye capital e wo musa ha na ye nye vote eno ti na ye mfiti kwan say de be ye beto ye kwase ye adwuma e fe adwuma e ho te mo hwe Dubai ye na nado edwuma edwum kase na yesu ye na voice me ba I find say kegetia e ho na ye lorry station mark do market edwum ho no ti semkrofo fi Kumasi market hu ni say voice enkrofo fi Ivory Coast Burkina enkrofo fi ayada ayo e ba bedi dwa wo Kumasi o enti na e ho ye station Dubai ho no enti do ma ye nti se de na nado mo ye wa hayi omu ya underground ne se de be ya ye benya kasa park ne na sefo enya adwuma keto na omu ye wo ho omu ehia time ani sika na ye ka ye mu binu nti bosima ankoto aba enen na mu hu no e ban this so batan bia Ashanti region ye bere because omu to no omu adwen ne se Ashanti fo na ye omu problem sa na omu adwen ye omu nti omu ba kwa bi omu feso betwi Ashanti aba fam na omu ye bat de ye wo ho ne se Ashanti na nkasa mode no ho enti enye sa ka NDC fo me se ka NDC fo nko na ka wo ya ka ni kura enti se utimi bie wa no ana se utimi yeye wo Ghana nanso ye nyame wo hira wa no wo hira de wo mu no enye obi na boy nyame ne ye boafo enti NDC fo ne de boys don be ya no be ye inform ko tache free fa de me ka tse mu fiti ase ne se guy no the way I was starting the program ana de bia na nado about government mo ko de bia obi na no ana Akufo Addo ye se ya ana Akufo Addo ye se wo kata chefi for ye diga na ma se bua obetimi eguga na man ye de ma ofo se amamuo no ye de ye betra TV so ka brofo read papers na yi no de voice kra me de man obeye voice baba ya Me da se maya. All right, Nana Kwame. Ebrema me. Nana Kwame ni wa. Uncle Yawata. Good evening. Yawata ho. Good evening, Bachan. Good evening. Yes, I do. Diaboko. Bachana ho ye. Yes, I do wona wonso. Ya. Yen na ye dwendwen. Me chia kwabre chairman, any kwabre ntu nyina. Ana me chia kwabre chairman Fred Nyamesem secretary. Some ye kan won. Sabe ye kan MPP problem kese pa. Aye kwan be fa so bi ano aye campaign. A problem kese pa mai because